l-aħħar snin ħdimna ħafna biex inkabru l-kapaċitajiet tan-nies, investejna bħala kumpanija fit-teknoloġija u aħna kburin li hawnhekk nofru ambjent tax-xogħol mill-aqwa, kundizzjonijiet tax-xogħol mill-aqwa u struttura fejn l-impjegat jikseb jilħaq il-milja tiegħu. Matul is-snin il-mod kif aħna nqisu l-union hija bħala stakeholder ħalli aħna mal-union nitkellmu bil-miftuħ u ninnegozjaw win-win agreement u r-riżultat finali aħna kuntenti bir-riżultati li ksibna. Server Products hija sinonimu ta' kif il-relazzjoni industrijali għenet biex anke l-kumpanija stess evolvit, laqat għall-opportunitajiet u għall-isfidi li kien hawn. Fatt illum f'dan is-settur naħseb hija waħda mill-aqwa kumpanija anke f'dak li huwa export. Għaldaqstant għandna relazzjonijiet tajba, dejjem qed nibnu fuqhom u żgur ħajkunu ta' ġid għaż-żewġ of the company is very bright. What's important to know about Foster Clark is since its inception, it was founded by entrepreneurs that had a vision, a strong vision, which is to establish Malta as a production base, but always to export beyond Maltese shores. Today the company exports 99% of its products to over 80 countries and growing. The company has always been on an investment mode. In fact, one of the strengths of the company is the philosophy that 50% of the profits are retained in the company purely for reinvestment. Our investments are continuous. The last 24 months, 2 new production lines were bought. These are regarded as about the top technology in the world. Just these 2 production lines would cost the company about 6 million euros, and we have a very big program for new product development and new product launches. That will also increase not only our revenue, but even our use of our production capacity. ċelebrazzjonijiet tal-evolviment kemm tal-ġurnaliżmi, kemm ukoll tal-postijiet tax-xogħol li aħna nivviżti fihom. Hawnhekk għandek 35 sena ta' relazzjoni industrijali, l-evolviment tal-ftehim kollettiv, l-evolviment ta' xkien l-impjegat, l-evolviment ukoll tal-kumpanija. Fejn hawnhekk għandna l-Foster Clark li rad kambjament kbir, kobor bl-ebda preċedent, illum tokkopa diversi siti ġewwa San Ġwan, però hawnhekk qed naraw ukoll l-evolviment tal-ftehim kollettiv minn kif beda, kif tjibu l-kundizzjonijiet, kif tjibu l-pagi, kif tjibu l-miżuri favur il-familja, kif tjibet ir-relazzjoni bejn il-Workers Union u t-tmexxija tal-Foster Clark biex ikun ta' benefiċċju, relazzjonat tkun benefiċċju kemm għall-kumpanija kif ukoll għall-impjegati. Illum qegħdin naraw kif nisviluppaw iktar it-talenti tal-impjegati tal-Foster Clark biex huma mhux li noħolqulhom bis-xogħol, imma noħolqulhom karrieri u l-vakanzi li jkun hemm fl-istruttura maniġerjali li jkunu jistgħu jintlew mill-istess impjegati li jkunu bdew hawnhekk.